nkuramutse kandi nkwifurize kugira igitondo cyiza cy'umugisha. Nguhaye ikaze. Inama y'Abaminisitiri yamaze kwemeza Uwera Jean Maurice nk'umuvugizi wa guverinoma wungirije, aho yasimbuye Alain Mukurarinda. Muzi bye uko byagenze. Ni mu gihe kandi hateganyijwe umushyikirano. Inama y'igihugu umushyikirano izaba muri uku kwezi kwa kabiri, ni ku itariki ya 5 n'iya 6. Ndatekereza ko ari mu cyumweru gitaha nibwo izaba. Uti byifashe bite rero? Nk'uko amakuru yagiye hanze, guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko inama y'igihugu y'umushyikirano igiye kuba ku nshuro 20 iteganyijwe kuwa 5 n'uwa 6 Gashyantare 2026. Byatangajwe mu byemezo by'inama y'Abaminisitiri yayobowe na Perezida Paul Kagame yabaye ejo ku itariki ya 28. Itangazo rikakomeza rigira riti: inama y'Abaminisitiri yagejejweho imyiteguro y'inama y'igihugu y'umushyikirano iteganyijwe ku ya 5 n'iya 6 Gashyantare 2026. Iyi ni inama abantu benshi bategerezanyije amatsiko nyuma yo kubona ibyemezo u Rwanda rwagiye rufata rugatangaza yuko rufatanya na M23 binyuze muri Ambassadrice Mukantabana. Corneille Nangaa ejo ku itariki ya 28 nawe akaza agateramo umusumari akabishimangira. Nyuma y'ibyo ngibyo rero n'amagambo menshi aremereye kandi arimo ubukana bukakaye, abantu benshi bategerezanyije amatsiko ikizavugirwa muri iyi nama y'umushyikirano. Inama y'igihugu y'umushyikirano rero ababivuga bakavuga ko ngaro urubuga rwiza, aho usanga harimo haravugirwamo ingingo zikomeye cyane zigendanye n'umutekano, ubukungu, uburezi, imibereho n'iterambere ry'abaturage muri rusange. Inama yaherukaga y'igihugu y'umushyikirano yari yabaye ku itariki 26 na 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Bisobanuye ko mu mwaka wa 2025 nta nama y'umushyikirano yagize yabaye. Iyi nama rero yitabirwa na benshi, ari abayikurikirana mu cyumba cy'inama aho ibirimo irabera cyangwa abayitabira bakoresheje iyakure. Icyo gihe perezida rero ubwo yabaga ejo bundi muri 2024 hari ibyo yagarutseho, yabwiye abanyarwanda ko igihugu gitekanye kandi ko nta kintu na kimwe kizatuma kidatekana. Icyo gihe yasobanuye ko nta muntu n'umwe asaba uburenganzira bwo gukora amahitamo yo kurengera igihugu. Ariko uyu munsi wa none twitegerezanyije amatsiko yo kumenya ngo mbese noneho bizaba byifashe bite. Perezida rero Paul Kagame yagaragaje ko nta munyarwanda ukwiriye guteta. Arakomeza ati rero iyi nama y'umushyikirano ibaye kenshi tumaze kugira, numva ari ukwisuzuma. Turahura ngo turebe aho tuvuye, dushakisha ibiri mu bushobozi bwacu nk'abantu twakora kugira ngo dukomeze tuve ikuzimu tujye ibuntu. Niyo mpamvu twe nk'abanyarwanda tutakora ibintu ngo duse nk'abatesi. None se mwe murateta mufite iki? Mwateta mu biki? Guteta nk'umunyarwanda ni iki? Kora ko ari nka bya bindi navuga ko nushatse kube ikigoryi abacyo. Wateta mu biki? Ayo namwe mu magambo Perezida Kagame yagarutseho. Iri kuri iyi nama rero y'umushyikirano izaba ejo bundi ku itariki ya 4, ya 5 n'iya 6. Abantu benshi bari kwibaza bati iyi nama azayivugiramo iki? Ese bizagenda bite? Ibyo byose ni ibyo abantu barimo baribaza, ariko nanone bakabihuza na saga imaze iminsi iri hano mu burasirazuba bwa Kongo, aho u Rwanda nyine rukomeje kugenda rutungwa agatoki, ndetse ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba bikomeje kugenda biri kotsa igitutu. Akaba ari inama igiye kuba u Rwanda ruhanganye n'Ubwongereza, aho rurimo rurishyuza Ubwongereza amapawundi agera kuri miliyoni 50 ngo y'impunzi. Ikaba ari inama igiye kuba mu gihe ibintu bitameze neza, mu gihe inyeshyamba za M23 areba abafatanyabikorwa b'u Rwanda zikomeje gutsindwa uruhenu ndetse zikubitwa umusubizo. Muri iyi nama rero yabaye uyu munsi ni nayo yaje kwemeza umusimbuza wa Alain Mukurarinda. Ni inama yateranye kuri uyu munsi wa tariki ya 28, aho yageze Jean Maurice Uwera, umuvugizi wa guverinoma wungirije, asimbuye Alain Mukurarinda witabye Imana mu kwezi kwa 4 kwa 2025 azize uburwayi bwo guhagarara k'umutima nk'uko bivugwa. Ni mu gihe hari benshi bavuze yuko Alain Mukurarinda atazize umutima, ko haba ahubwo hari izindi mpamvu zari zibyihishe inyuma. Nk'uko iyi nkuru rero ikomeza bigaragaza, ikavuga ko muri Gashyantare mu kwezi kwa 2
nibwo Uwera Jean Maurice wamenyekanye nk'umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru by'umwihariko mu biganiro nka Waramutse Rwanda n'amakuru bya RTV, byavuze ko yahawe akazi ko kuyobora SK FM. Uwera Jean Maurice rero amaze imyaka ngo 14 mu itangazamakuru, akaba afite ubunararibonye mu bijyanye no gutangaza amakuru no mu bijyanye n'itumanaho, akaba abifatanya kandi no kuba inzobere mu bijyanye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Mbere rero yuko agirwa umuyobozi wa SK FM, uyu Maurice ngo yakoze imirimo itandukanye muri RBA kuva 2016, harimo ngo no gutangaza amakuru kuri televiziyo, ndetse yaje no kuba ngo umuyobozi wa Magic FM. Ibyo sinshaka kubivugaho cyane, ahubwo ndashaka kugaruka ku nshingano agiye guhabwa. Uyu munsi wa none agiye guhabwa inshingano yahoze ikorwa na Alain Mukurarinda. Alain Mukurarinda iby'uko byagenze murabizi, ntabwo nirwa mbigarukaho, ahubwo ikintu cyo kwibazwa uyu munsi wa none, ese Maurice araza gukora iki kirenze icyo Mukurarinda yakoraga? Ese indwara yahitanye Alain Mukurarinda we ntishobora kumufata? Dore yuko uyu munsi wa none twabonaga hakoraga Yolande Makoro, hagakora Olivier Nduhungiriki, ndetse n'izindi nzego zitandukanye nizo zakoraga mu mwanya wa Alain Mukurarinda, ariko umunsi wa none bikaba byamaze kwemezwa yuko Jean Maurice uyu nguyu ari ugiye kumusimbura. Rero ni ukubitega amaso tukibaza tuti, ese Jean Maurice azatangaza ibiki? Ese aho ntazaba nka Ambassadrice Mukantabana, cyangwa hari ubundi buryo bundi bazabikora? Uyu muhungu ababikurikirana njya numva bavuga yuko ngo ari mwene wabo na Jay Polly. Ababizi neza muzampa ayo makuru. Jay Polly muramuzi, wari umuhanzi w'umuraperi nawe waje gupfa urupfu rutunguranye rudasobanutse. Ubwo rero ntabwo nzi ukuntu biza kugenda. Ni mu gihe kandi nyuma y'iyi nama ngaruka ku nkuru ivuga yuko ngo u Rwanda rwasabye Loni ngo kutabererekera ngo ibihugu bikomeye. Iby'iyi nkuru nabyo na Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga, aho yasabye ngo akanama kawo gashinzwe umutekano kutabererekera ibihugu bikomeye birenga ku itegeko mpuzamahanga. Mu kiganiro mpaka rero cyateguwe na Somalia, Ambasaderi Ngoga yavuze ko itegeko mpuzamahanga rimaze igihe kinini ryifashishwa mu guhana ibihugu biri mu nzira y'iterambere, mu gihe ku bikomeye ryirengagizwa. Ubwo rero ntuze kumbwira, urabyumva uko yabivuga kose, arakurura ashyira ku bushyamirane buri hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza, n'ubushyamirane buri hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore yuko Abanyamerika bakomeje kuritsira. Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba iri mu nzira itegura ibihano karundura byo guhana Kigali. Ni mu gihe kandi ibingibi ngo Martin abivuze mu gihe u Rwanda narwo rurimo rurahangana n'Ubwongereza ngo bapfa miliyoni 50 z'amapawundi zigendanye ngo n'impunzi zitaje mu Rwanda. Ukaza kumbaza uti, ese izo mpunzi ubundi nyine barazishyurira iki ko ntazahageze? Kayo bari bakoresheje mu kwifashisha imyiteguro bayahawe miliyoni 490 z'amapawundi, ayo yandi yo barayasabira iki? Ariko i Kigali bo bakasobanura yuko ngo impamvu bayaka ari uko nyine byari biri mu masezerano, ngo bityo uruhande rutubahirije amasezerano rukaba rugomba kubiryozwa.